Menteri Ramba Aduk juga ri, Narendra Modi, mentaka sengi ulah ajingkran ka rozgar mela jeung jela Madhya Pradesh. Hakani ka sengi, palat ka sana jarngut inang hikai badang susya ajit mai. Kila yo apa yang yegis siti tungkam tunjam. Ka jalan ke basau, bat ke bakat du'e, jeung Trade and Investment Working Group juga kenhun G20 kelas sedang nombak Jaipur menem step. Ka EPFO kala benrap syuk-syuk sa kembak hat nyulak bat prap kondai hajar ngut kidhot kat kum gonong rem net basis au benajel liu mentau senem. Apo jela Asam ke jalan ke basispa juga kenhun menteri jeung ke sarkar Himanta Biswa Sarma kan salom menta katayau hanomba Guwahati. Haga jelek ka kriket kari India kala pelimno ya ka trairi kari Ireland dalai pulai ron haga jelek ka T20 ke baar hanamba Dublin nin kamit ka Balalong Hamadan Malahide Cricket Club.